Ia fia lava toe whaatalo whātu isi o tātou wā tunu i le whai unga o le nei vai aso. Ao whianga iei fo i tiu te ma whaiva o le nei aso. Ma lole soi fua manuia. Ai alo mai ia. Se tasi le nei o whao poponga wa tātou tala mai sa moa. Mai le tau tua le loa pei mo le nei aso wharaile. Ivo iuni, lua afe lua se fulu ma le tolu. Ia tātou tala to mua. Ua whaalia le toa tā mai o le minista o whaatoanga ma whainga whaiva ia la auli le Watea Smith. Isa li poti mai se tasio newspaper i le atunuu. Le ana whaalia isa i unga fono le fono tele le ekale sia e whakasa. Na whaia i le masina ua mawai. Le ana te e na i enisio na matanga luenga le toi whaawa wina o le polo kalame. O le soala upule e pei ona ia i lunga o le e whakasa TV. Ona ua tele i le whaapolo kikilo na whaatino ina. I le polo kalame o le soala upule i le vai aso le nei. Na la laua i la auli le sa o li poti le nei newspaper. Ma whaadia ai le tāpā o ia iso na finangalo. E tu sai o le nei mata upui unga fono ale e ka le sia. E pei ona ia i le masina ua mawai. Tā ua e la auli. Na paulea o le televise na sulu iai. Ina ua na o ia lava lo na i tū. I le taimi, ua na o le paula fo i lea. O le awala na mawhai ai ona langona nona leo. Pei tai, o le li poti ale newspaper ale Samoa Observer. Na o lātou whaonga ai na ai le langona o tangata usifono. E pei ona whaamauina e le komiti whaamissionare po le CCCCS Missionary Committee i le taimia o whaatino ina le fono tele e o le nei tausanga. O suyus fono mai niso matanga luenga e tolu e au fiaia pia i sasae, whaleata mawai maunga na mawhai ona whaaleuina o lātou wātunga lunga i le polo kalamele nei e pei ona whaatautaia e le TV ale e kālesia. O isi suyusi fono wala tau whailoaina le ave pito tasi o le whaatinoina o le nei polo kalame. A onisi, wo la tau ta ua le le tatau ona toi whaonga aina o le ingoa o le e whakasa. Pea o ina whaatala noa whai pule po o minista i lunga o le ala ata le e ka le sia e tala noa ina ai tū tau polo kiki. O le isi matanga luenga wo la tau ta ua e tatau ona whaatino le e ka le TV le e ka le sia nisi o polo kalame tau wa onga. Matuli matai tūlanga tau tali tonunga wha e whakasa. Ai leta tau na tala no ina ai ni tau, tūlanga tau polo kiki. O se tala whanua noa tele mo le tua tele o tangata na mawhai o na wsoasoani ai le nei toa, i le tū tau soifua malolo ina. O le maliu whaafua se i ai lea o le sunga ia Chris e tuale, i le vavea o le asoana nafi. Na matua i whaate i ai le tua tele o tangata, na mawhai o na koleni, ma wsoasoani i ai le sunga ia Chris, i o la tau tino, ina ia maua le soifua malolo ina le lei. O le sunga ia Chris, e mai le afio anga o maangiangi. Ma sa tau fia i le maota ngase o tupuata ma sese mea ole i matua tua. Ma tau mawhai ai tonga fiti o le ka nesa mo ia, a o le nei ua maliu, ina ua tolu se fulu mo ntupu tau sanga o lona soifua. O le sunga ia Chris, e tele ina wha ingoa ia na uo matangata e iloa o ia coach. Masa avea mawhaia o ngai le whale ta alo. A le JP Fitness Extreme Fitness Challenge ma ua to atele tangata o Samoa. Ua mawhai o na sui ai o la tau o langa i kole ninga a le nei tau le lea. Na whaafetaia e le tele o tangata i lunga o le Facebook. Ia le sao le sunga ia Chris ia i la tau. E ui o lea ua tatala le oti le mawutanga. Ai le ai e tasi lav, e le ai se e whai loto. E pule lava le atua i o na tangata. E wha mai se atu ai tala mai sa moa i le whale tua ia Michelle le misio. Wha apea sia na tama ia kou. Ona o le whainga tau le motu sia wha afua sei o le mawutanga. Ma le sa pe le ia Chris. E nisi o tātou tala. O loo tu ufesili le sui ta o le tua ngai. Le afionga ia la uofo fontoe pia la uofo. I le mafua anga. Ua le ayaini va alele tu lau ele ele malai va alele i whanga lii. A o lea wha toa uma o na toi te tala ele malo. I lana whaatala noanga i lunga o le Samoa toi whaolaola i le asolulu. Na sau no aila uofo. Na wala aulia o ia i le sauninga e toi tatala ina ai le malai wa alele. Ae i le mai a o le vaiaso talu, ona tatala le malai wa alele. Sa tau mawhai lava e malama pe aisea. Wa le whaonga ina ai loa, mo fe malanga inga. A wa olona mawhau o le mafua anga lea. Na la ai ona toi tatala, ona o lea ua lava ta pena mo lona toi whaonga ina. Sau noa la uofo, e fōlinga mai o lea ua te le malai wa alele, lea e o atu i le lua te sima le 1 miliona tā la,
lona toe whaadeleia. Ai o lea lava, e le i aini whai ngā malanga awa alele, ma e sa awai le tala, ua tele le malai wa alele, ma tele tupe, ai le aini wa alele. O le vai aso ua mawai lea na whaadi ai, atu ngalunga o le sa avea mua ma pale mia, le sunga i atu le epa takta sa i lele maria le ngaoi. E ala i sana tusi i le whaatonu, e ala i le toi tatala o le malai wa alele i whangalii. Ona e whaisi puu toi la matia i le soifu o tangata, ma i le tai ona whetau i mawa alele, lea ua whao ngā ina i le taimile nei i whemalanga inga. Peitai, ua whaadia i le minsta o ngā luenga te tele, ia olo a fua fiti wa ai. O loo saunga le mu lava le malai wa alele i whangali i mo lona toi te salaina. Ma o lea, ua maea ona toi whaatele ina lona au wala se mo wa alele uma e whao ngā ina le nei malai wa alele. Ma tātou tala whaaiu. O le awa ulia nafi lea na a matalia aloa ia ai ta walumanga o le whaamisinonga. O ila tau e to atolu lea na avea mawhai pule o le vaenga whaupu whaia e pui ai a tau a tangata po o le HRPP. Ma o la tau whaama vai aloa ia mai ai mai le nei pati. O sui a whai pule nei au fiai ale vena ale. Tuu ana si i le ota. Ma mau usi a osi pue mai. Lea o lo o la tau whina wina lava so la tau wawanoa. E mawhai ai ona nonofo i le pale mene o ni sui a whai pule e au noa ma le toe fo i e whaini a la tau palo tala iti. Ua whaadia ai ni sui ngai talo sanga i la tau nei i le whaamisinonga. I mafua anga na la ai ona whaama vai mai le vaenga whaupu whai al HRPP. E pei ona iai mua i se fuafuanga. Na fuafua ina lei ma suia i le mea se. O loo te ena malosia i la tau nei e to atolu, ia se lafo whaatu ale fonga vetalai. Ina ia tuua o la tau no foa, e ala i la tau fina wina o le vaenga fase fulu ma le ono pui tolu, o le whaavae ma le vaenga tasi pui lua pui a o le tūla fono whai ngā pālota, lua a fes fulu ma le iwa. Ma o morianga na whaia e le fafonga vetalai ia i la tau o se tūlanga, na fuafua ina lei, ma e leanga o na mafuanga. O le aso luas fulu wha o le maasina ua mawai, ina ua whaato a fafonga ina le nei mata upu i luma o le whaamisinonga. Na talo sanga ina aia i la tau nei e to atolu, e tau wala atu ia la tau lo ia. Ia na sui ngā moa la tau talo sanga, ua mai a ono tu ina atu i le whaamisinonga. O le aso ono o le maasina le nei o Iuni, le ana toi fafonga ina aile nei mata upu, ma sui aiva enga o le talo sanga a whai pule nei e to atolu, mai fuafua ina le lei, ma le leanga o mafuanga a na i le mea se. O le tamaitai lo ia Mario Lui, o lo tu la i mo fai pule nei e to atolu. Ai o le sui lo ia ale malo o lo tu la i mo le fofonga fetalai ale palimene. O le li lo ia fui maono sefo ainu u, o lo tu la i mo le vaenga fa upu fai ale HRPP. Ia e whaai wats foi a tātou pūle tino le nei aso. Inisi o to tonga o saunoanga mai le afionga le tai o le tu o lo angai ale malo. Le sunga i atu le epa, takta sa ile le malia le ngoi. O le whaonga o le ese minister o cabinet. O lo na pawa a minister. E na te avea ai i a business umba. Whangamaranga i Tony Pau mai saina. Lea e whapea se la wafe ta la a ia moro lai i le rato business e mo mai ai. Rato business e mo mai ai i le vai aso. Tala i Amerika. Lona wenga a li liu fa Samoa, i tatu tala. E lua se lau lima sua fe tala Samoa. A li liu la i le lua vaiasu. Lona wenga e lua se lau lima sua fe tala Samoa fa tele de lua e afa miliona. Ai ali liu lola i le masina ua miliona.
ai ali liu lo sanga to e fatino ai le business le se fulua miliona tala ile masina on se mea e matuale tala fe ngai se minister cabinet lona fa nga lona power fa minister e fa oloi nai ia lona ai a wala pisinisi a lona ai ngal to lo mal fa na maka ofia ia lavano o isi tamata satau ona fa soia ma o le tele io te mai pisinisi laiti la tovia o lo fatino lo olai ele fa ma pompo in o tavale o wala o tata se simo mai ele gatile la a ole tulanga ele se ave ina ton mole e o fa mata ilea lo fanga o no mau e tai pe foi la o so vai io che le ai me va bene tai pe o pulimele e pe foi o il hanno trovato po le lanza online to telo nai business ai no to teach ale amico casi si tamata o le che le ana mea o le foi mbawa le foi na fa kungela o pising se winga le se le check me ka fa le foi o alukala maya ma masini ka e fe ka milion ka le ka o masini eli awala fa awala a fa pe fe ya pising se si ka fa awala le la o falongo ilanga interview fatal longa sa e pei o le wa alo il mele o le pisingisi al fangao male kumalo le foi la o fa mania e pepa e pelo foi na fa salonga ala ya pisingisi ia mala fangao o mamai le pelo ile mea pelo ile mea o le si pelo maku yake fasan lau New Zealand fasan lau Samoa fai mai e le iain tangato iain to mai e fa fea ngai mo pisinisi nei il felawa inga mo fia ka usama fai kakangi fai e kakangi pisinisi pero hokela la ko fa yeri fa no mai ko kere foi no fai me ia fa ko ara ya oma ele ave mutato pegado ole mangaku le wanga umeia o pisinisi ka le o ma wako se so yer fa vale na la tu ala fa tua o ele o vemo minsta o kele me ki fa vale ngai la kumune e fa vale ngai le milion il kausa e fa vale ngai ele tulanga o fia milion o ave conficia o kele me fa e fa ele fai pure la mia o mo foi no fa vale o ave e sai no fa muore kumune ya ala mele ko fa wa ko le ni fa wo le ko ia o le nasi o to ngai ni so tulanga o me o tu pusi o tato wa tunu ui sa mo nei mo lo si la fia mai le tau tu ale lo pe sa mo manu tele ina le fai ungo le nei vai aso tato to e fei lo i le vai aso fo ai mo le taimi nei
Tō whāsoifua.